Hayırlı gün Kazan, hayırlı gün millettaşlar. Sizni Tubul şehri selamli. Tubul Sibir Tatar medeniyet üzerine bu yıl 30 yıl tula. Rahim etiniz, kunakka keliniz. Yaxşımısınız? Sibir Tatar medeniyet üzerinde 60 sayın türlü milli çağrılar uyuşturular. Bizning o'zagimizning qo'shinda Tatar tilini o'rganib tugraklar ishli. Bolalar vokal ansambli Yulduzlar, Sondugaç, Biyu ansambli Miras, onlar türlü belgelerde, festivallarda qatnashib diplomlar alıp o'zlarini tanıttılar. Үзәгебезнең байлыгы bu etnografия музее. Монда Сибир татарларының байлыгы, тарихы һәм көнкүреше. Тубул шәһәре Сибир татар үзәге иҗат кешеләре өчен дә сүнмәс учак. Монда безнең күргәзмәләр үткәрелә. Без еш кына чыгышабыз. 30 еллык юбилеебызда да татар үзәгенең дуслары, иҗат кешеләре, якташларыбыз җыелар. Бу бит безнең уртак бәйрәм. Hörmətli dostlar, Tubul şəhəri Sibir Tatar Mədəniyyət Üzəginin icadi işin, xizmət yolun, barlıq Rusiyada sibilib yaşayan tatarlar üçün örnək itib söylərlik həm күрсәтерлек. Həmməgizni Sibir Tatar Mədəniyyət Üzəginə qonaqqa çağırabız. Salam! Salam!